Ibihe byiza kuri mwebwe mudukurikiye mukomeje kuba natwe muri gahunda z'amakuru ndetse n'ibiganiro bitandukanye. Inteko rusange y'ihuriro ry'igihugu nyunguranabitekerezo ry'imitwe ya politike NFPO kuri wa 14 kwa 2025 yatoreye Dr Frank Habineza na Alphonse Nkubana kuba abasenateri, mu gihe Dr Habineza na Nkubana bakwemezwa n'urukiko rw'ikirenga bazasimbura senateri Alexis Mugisha ndetse na Clotilde Mukakarangwa bazarangiza manda zabo tariki 22 Ukwakira 2025. Dr Habineza n'umunyapolitiki utavuga mu butegetsi bw'u Rwanda wibanda mu bikorwa byo kubungabunga ibidukikije kuva ubwo yigaga mu yahoze ari kaminuza nkuru y'u Rwanda UNR cyangwa se Université Nationale du Rwanda. Muri Kanama 2009 yinjiye muri politike byeruye ubwo yashingaga ishyaka riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije Democratic Green Party of Rwanda. Muri 2017 Dr Frank Habineza yahataniye umwanya mukuru w'igihugu ariko ntibyamuhira. Mwaka wakurikiyeho yabaye umudepite muri manda imwe yarangiye muri 2024. 2024 Dr Frank Habineza nabwo yahataniye umwanya mukuru w'igihugu ariko nabwo ntiyatsinda. Kuva mwaka ushize kugeza ubu yibandaga mu mirimo y'ishyaka Democratic Green Party of Rwanda kuko ni perezida w'iri shyaka. Nkubana hasanzwe ari perezida w'ishyaka PSP, yabaye kandi n'umuvugizi w'ihuriro muri manda y'amezi atandatu yatangiye muri Nzeri 2024 kugeza muri Werurwe 2025. PSP ni ishyaka ry'ubwisungane bugamije iterambere politike yaryo ishingiye ku kwimakaza ubwisungane, ubutabera n'iterambere rirambye mu kubaka igihugu kidaheza. Yagize uruhare rukomeye cyane mu bukangurambaga burimo Sasa Neza Munyarwandakazi bugamije gucanya katse ku ndetse n'agakono k'umwana bugamije kwigisha abanyarwanda uko bategura abana indyo yuzuye. Muri 2017 no muri 2024 PSP yihuje n'andi mashyaka ashyigikira kandidature ya Paul Kagame wa FPR Inkotanyi mu matora y'umukuru w'igihugu. Akaba rero aribo batorewe kuba abasenateri mu nteko ishinga amategeko y'u Rwanda umutwe wa Sena. Barasimbura rero Alexis Mugisha ndetse na Clotilde Mukakarangwa nk'uko nabigarutseho hejuru gatoya. Hanyuma mu yandi makuru akomeza kugenda avugwa ni ibijyanye n'u Rwanda ndetse na Repubulika Demokarasi ya Kongo nyuma y'uko Perezida Felix Tshisekedi yandagaje u Rwanda n'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda. Ni byinshi byakomeje kugenda bigarukwaho. Perezida Felix Tshisekedi yakoze ikinamico rya politike rigayitse aya n'amagambo ya Minisitiri Nduhungirehe ku myitwarire y'ubuyobozi bwa RDC. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga n'ubutwererane Ambassadeur Nduhungirehe agaragaza ko ibyo Perezida wa Repubulika iharanira demokarasi ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi aheruka kuvuga ari ikinamico rya politike rigayitse ubwo yari mu nama yiga ku bufatanye bw'umuryango umwe bw'Uburayi na Afurika n'ibindi bihugu biri mu nzira y'amajyambere Global Gateway Forum 2025. Perezida Felix Tshisekedi yigize nyoni nyinshi ku mugambi wo gutera u Rwanda, agaragariza abanyaburayi ko ntawo yigeze agira ko Perezida w'u Rwanda Paul Kagame ari we wabasha guha itegeko umutwe wa 23 ugahagarika intambara. Minisitiri Nduhungirehe Olivier aganira n'umunyamakuru witwa Venus Nshimiyimana wa Gasaro Kaburaga yashimangiye ko imyitwarire ya Perezida Felix Tshisekedi ari ikinamico rigayitse. Ati biriya nta kindi usibye ikinamico rya politike rigayitse. Ejo twari mu nama ijyanye n'ubufatanye mu by'ubukungu hagati y'ubumwe bw'Uburayi n'ibindi bihugu bikiri mu nzira y'amajyambere. Impamvu mbyita ikinamico nuko Perezida Felix Tshisekedi azi neza ko u Rwanda rwatanze icyo kiganza ku buryo imishyikirano yabaye ku 27 Kamena dusinyana amasezerano. Intera yo guhana ikiganza yararangiye. Ati igisigaye ni ugushyira mu bikorwa icyo twiyemeje, ari naho hari ikibazo kigaragaza ubushake buke bwa RDC na Perezida Felix Tshisekedi mu gushyira mu bikorwa ibyo twiyemeje. Minisitiri Nduhungirehe yavuze ko ibikorwa bya Perezida wa RDC n'imyitwarire ye bivuguruza amagambo yatangaje. Ati ibyo yavuze birumvikana ko ari ikinyoma cyambaye ubusa. Ibyo by'intwaro zagaragaye Goma, intwaro za rutura, ati byagaragaza ko yari afite umugambi wo gutera u Rwanda. Hari n'imvugo yivugiye ubwe ko ashobora gutera ibisasi Kigali atohereje ingabo ze ku butaka bw'u Rwanda, ko ashobora guhirika ubutegetsi bw'u Rwanda. Yibukije ko ibyo yagiye abivuga mu nama za politike kuri radio zo muri RDC no mu bikorwa, akaba afatanya na FDLR ifite umugambi wo guhirika ubutegetsi bwo mu Rwanda, gukoresha abacanshuro ingabo z'u Burundi ziri muri RDC n'ibindi. Ambassadeur Nduhungirehe yashimangiye ko Perezida Felix Tshisekedi ari ufite ububasha bwo guhagarika intambara mu burasirazuba bwa RDC. Hanyuma ati ni Perezida Felix Tshisekedi ubwe ufite ububasha bwo guhagarika iyi ntambara kuko twashyize umukono ku masezerano ya Washington, ariko Perezida Felix Tshisekedi aracyakoresha intwaro rutura nk'indege z'intambara, utudege tutagira abadereva.
mu kurasa ibirindiro bya AFC 23 binyuranyije n'agahenge kashyizweho gutera ibisasu mu banyamurenge, kandi ibyo byose ni Perezida Felix Tshisekedi ubikora. Yongeye kugaragaza ko uburyo intumwa z'u Rwanda na RDC zari zemeranyijwe gushyira umukono ku masezerano y'ubufatanye mu by'ubukungu, ariko kera kabaye Perezida Felix Tshisekedi agatanga amabwiriza yo kutayasinya. Yavuze ko Perezida Felix Tshisekedi yarakwiye kuvuga ibyo yiyemeje birimo gushyira mu bikorwa amasezerano y'amahoro impande zombi zashyizeho umukono no kwemerera intumwa ze gushyira umukono ku masezerano y'ubukungu. Ati aho ngaho rwose yari kuba gitsinze, ariko kuza akavuga ngo ntanze ikiganza cy'amahoro nkaho nta masezerano yasinye, nibyo nise ikinamico ryo ku rwego rw'umukuru w'igihugu. Yerekanye ko ibibazo byose bireba ihuriro AFC 23 bigomba kuzaganirwa i Doha muri Qatar mu biganiro biri guhuza n'ubutegetsi bwa RDC mu gushaka igisubizo kirambye ku kibazo cy'umutekano muke mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu yandi makuru, Perezida Donald Trump Leta Zunze Ubumwe za Amerika akaba rero yavuze ko nubwo akomeje gukora ibishoboka byose mu gushakira amahoro intara ya Gaza, atizeye ko ibyo byamuhesha kujya mu ijuru. Ibi Trump yabivugiye mu ndege ya Air Force One ubwo yari mu rugendo rugana mu burasirazuba bwo hagati ku cyumweru tariki ya 12 Ukwakira 2025. Umunyamakuru wa Fox News witwa Peter Doocy yamubajije niba kurangiza intambara hagati ya Israel na Hamas byamufasha kwinjira mu ijuru. Trump yasubije agira ati, ndetse kandi aseka, ati ntabwo ntekereza ko hari ikintu kinjyana mu ijuru, ntekereza ko wenda ntari umuntu uri mu rugendo rugana mu ijuru, ahubwo ubu nshobora kuba ndi mu ijuru. Kuri ubu turi muri Air Force One, sinizeye ko nzabasha kugera mu ijuru, ariko nahinduye ubuzima bw'abantu benshi mbugira bwiza. Yakomeje avuga ko ari umuhuza mwiza mu makimbirane, yongeraho ko intambara iri hagati ya Israel na Hamas izaba intambara ya 8 yakemutse kubera we. Kuwa mbere Hamas yatangaje ko ari ku imfungwa 20 z'abanya-Israeli, ingabo za Israel zahise rero zihagarika ibikorwa bya gisirikare kandi zisohoka mu bice bimwe bya Gaza. Nyuma yaho Trump hamwe n'abayobozi ba Misiri, Qatar na Turkiya basinye amasezerano i Sharm el-Sheikh ashyigikira guhagarika intambara ndetse no gushyiraho inzira y'amahoro arambye ku mpande zombi. Mu makuru yandi kandi kuri Perezida Donald Trump, akaba rero kuri wa tariki ya 13 Ukwakira Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yavuze ko ubashaka kwibanda ku Burusiya n'intambara yabwo muri Ukraine nyuma y'igihe yibanze ku kurangiza ikibazo cyo muri Gaza. Ese Trump ashobora kongera kubona insinzi mu gushaka amahoro ndetse no guhagarika intambara muri Ukraine? Kiev irabyizeye se? Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yatangaje ko ateganya kwibanda ku guhagarika intambara y'Uburusiya na Ukraine nyuma y'uko icyiciro cya mbere mu masezerano ye yo guhagarika imirwano muri Gaza cyarangiye. Kuwa mbere Hamas yarekuye abanyasirayeli 20 bari bakiri bazima bari barafashwe na Hamas, mu gihe Israel yarekuye abanyapalestine bagera ku 200 bari bafungiye muri gereza zayo. Ibi ni nyuma y'uko impande zombi zemeye guhagarika imirwano ku itariki ya 10 Ukwakira. Ihagarikwa ry'imirwano muri Ukraine hamwe n'intambwe zikurikira birashoboka ko bizaganirwaho mu nama igomba guhuza Volodymyr Zelensky na Trump kuri wa gatanu Washington DC, nk'uko byemejwe na Perezida wa Ukraine nk'uko tubikesha kandi Euronews. Kuwa mbere Zelensky yabwiye abanyamakuru ati, ndatekereza ko dukeneye kuganira ku ruhererekane rw'intambwe nshaka kuganiraho na Perezida Trump wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mu kiganiro agejeje ku nteko ishinga amategeko ya Israel kuwa mbere, Trump yavuze ko imbaraga zo gushaka amahoro zitarangirira, kandi ubutaha ashaka ko Uburusiya burangiza intambara yabwo n'igihugu cya Ukraine. Akaba rero ari amagambo ya Perezida Donald Trump wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika.